Oh, mia volta di voti. Rockefeller e andavo le mondo alla messa all'epoca, che non aveva catechismo e la chiesa era tutto in pieno, le dimensie. Io avevo omas e cantavano alla messa. Erano po' 3 o 4 del Rockefeller. Ero figlio del Rockefeller. Nosaltres per les meses de coses que jo de rengar e 4 quilòmetres a fer. Ero figlio de Rockefeller e donava le passenyat. Aquí. Cada diumenge. Ero a Tor de Rolla també. Cada família donava le pa a Tor de Rolla. Per Carnaval facien la tornada, marxaven els esquellos, mascadi, i els carnavals se mascaven negre, se pintaven negre. Aquella hi havia plena d'esquellos tot el tour, aquella a els carnavals. Les aules, les que siguin, no dutze, no. Una remassàvem, les ous, l'altra els lliçots, i alle passaven. A tot el món no hi donava. Aquí també ho respectava la gran mare, era devoto. Amb ell que el feia menjar viando, era cosa que el feia menjar viando. Me menjava le divendres la passió. Arremassaven un paquet d'ous, de salts i sort, nos ho vendien e facin repàs a pa le diumenge. E llogaven la musica. Le d'olio de Pasqua facien l'amuleto, mei jubi. Aquí anàvem a menjar de fora, si faríeu. Aquí eren nombrosos, eren nombrosos aquí. Ma li borda hi havia un paquet de mundo. Ora studiamo di che cosa era la festa del Rockefeller. Dico che eravamo un po' pescando, lì sono dove noi studiamo. Ne avevo che qualcuno, le vieux si giugnano pas niente, no, si rispettavano le fette alle vite. Un giorno che io avevo, menavano le vesti al suo paese, le andavano benesi a Rockefeller. E che si che erano l'endemà di agosto, come tal.